دما خوش ببینرین هجام ایرو 21 سبات ج روزا 2026 روزان جیم روزا شمیه اما جوره بلتنا دانی ساعت 7 پیش کش بکیم پشتی بنا بر بری بینرین هجا ایرو 21 سبات روزا زمان دایکی جهانیه دمه که دکو به صدان زمان به بیدنگی ونداد بن هن زمان هنم نتنه پیوین خواه لی ده همان دمه دم ده بیرا خواه ده جی ایدی ونداد بن زمان کردیم یک جوان زمان نکو به صدان سال حول ده حبونا خواه بپاریزم دناوا ایشین هیدم هیویه هل دگیرم گر زمان که ونداد به نتنه زمان ده چه دیروکا گله که بیدنگ ونداد به بلا کردی بجی داکو چاند بجی بلا زمان دایکی بجی داکو جیان جیم خوش ببم بله به بونهی 21 سبات روزا زمان دایکی یا جهانی ل روزاوی کردستان گل بگیرسی داکتن کورانانو گوتن دوی زمان کردی به زمان فرمی یه پرورده او دستورا سوریه ده جه بگیره پرورده یا به زمانی دایکی مافهمه راوا و بنگهینه به وی درشمه ایرو لسرانسری روژاوای کردستانی 21 سبات هات پیروز کرن و دا خوازا مافه خوی راوا کرن. ده سری دا قامشلو. ماموسه و خوندکاران به وی گرسه دا کتن کولانان و دازانین کو پیویست زمان کردی ده دستور دا وکی زمانی فرمی بیناس کرن. نامه زمانی ما هبونامه از بهوی ما هر کس به ها زمانی خو هبی ام به زمانی خو دردی کفن و ام سر بلنده بجی روشاوا بوان سلوگان جی خلق حسکی مشیان لوردان زانین کو بریارنامه حکومت دمکیا شامی هر چندی اریدی تنجی لیما فی زمانی گلی کرد مسوگرناکه حمو دولت عربیدن خویانه کرن کو زمانکی کردی زمانکی رسانه نه زمانکی بساعتان لیتین دارن وکین ها دستور سوریا نوجی حول دانی خود ده کو راستی و بریار ما بمپیک بکه لی امجی حکومت سوریا دولتی دوجن کو ام بیجن وکی ملت کرد حمو دسپیکا شورشی حتی هاجی چقاسی جبو زمانی کردی البرخدانه و دوی قناغا آکون هاجی امتدنه امی البرخو بدنج بکو امپاراسنا لعامود جهات گوتن شورش روجاوای به شورش زمان بسر بکوه. ماموستا و خواندکارین تربسبی جی گوتن امی جبو مسوگرگرنا مافی زمان و پارستنا دستکفتین شورش زمان آروجاوا تیکوشینی بدومینن. شورشا مش بوی شورشا زمانه دایی که بو و 14 سال زاروکه ما کردیت خوینن و ام قبول ناکن گو ایرو دستور داد بیجند به دحس تنه جوارج بوی کردی ام قط به قبول ناکن ام چکنج بوی ام شخو میکن هر تشتی میکن جبوی زمانه دایی که فرمی به خویا کرن خلقی تلتمری جی پیام خدا زمان کردی قناغا تندیتیه در باز دکه او به آوایتی روژه اسمانه دایگه یا جیهانی لگل کرد و همو گلن جیهانی پیروز به خلکی دربیسی جیدا خوزه خویا زمانی دایگه نیشانده لیف بریارنامه یا هان ما به زمانی یک گل کرد مسوگر ناکه دروش ما به زمان جیان نابه لگرگی لگی جیهات بلند کرن بله بینرین هجما گوتی رو 21 سباتیا روزه که گرینگه روزا زمان دایکی یا جهانیه
هر دوی چارچوبه به تایبەتی خەباتên zimanê dayîkê yên li Rojavayê Kurdistanê tên veşandin bi çi awayîne û giringiya zimanê dayîkê ji bo her nifşekê çi ye? Em ê vêyekê jîm ji yek kesên herî têkildarî mijarê vegirê dayî ku ev jîm Birêz Nêçîrvan Ebdilezîz berdevkê Komîteya Ziman a Sezekê niha bi me re amade ye. Nêçîrvan dema te xweş be? Êvar baş, roja zimanê dayîkê gelê cîhanê tevî û li miletê Kurd bi taybet pîroz be. Belê Nêçîrvan niha em qala zimanê dayîkê dikin û bi taybetî em di çarçoveya Rojavayê Kurdistanê de em hinekî bigirîn dest. Di Rojavayê Kurdistanê de rewşa perwerdehiya bi zimanê Kurdî niha bi awayekê giştî di çi astê de ye? Ji xwe weke godiyar e li Rojavayê Kurdistanê dibistan bi tevahî bi zimanê Kurdî perwerde lê tê danîn ji xwe zanist bi zimanê Kurdî li wa dibistanan hemû pirtûkên branşên rêbaz minhac bi Kurdî ne her wiha li zanîngeha Rojava û Kobanê jî ji xwe ew perwerdeya bi zimanê Kurdî tê meşandin. Belê. Di aliyê giştî de min ha dema ku em behsa zimanê dayîkê dikin li gelek aliyên cîhanê li gelek welatan jî hinek ziman bi bêdengî hema tune bûne lê ji bo zindîhiştina zimanê dayîkê û giringiya wê bi taybetî niha duwarê amadekirina mamosteyan û pirtûkan de dersên ku têne dayîn de çi gav têne avêtin taybet li Rojavayê Kurdistanê? Niha gerem behsa saziya zimanê Kurdî bikin saziya me hem giringiyê de de fêrkirina zimanê Kurdî bû tevahî kategoriyên civakê ji hûra bigire heta gira her wiha komîteya lêkolîna heye ku li ser zimanê Kurdî weke zimannasî duwarê zimanê Kurdî de kar dike her wiha komîta ragihandinê heye ku ji bo belavkirina zimanê Kurdî ku bigê ji hemû endamên civakê bernameya amade dike. Ev girêdayî saziya me ji xwe zimanê Kurdî di hemû warên jiyanê de tê fêrkirin tê bikaranîn ji xwe ew armanca hemû saziyên têkildarî zimanê Kurdî ne ku karê wa zimanê Kurdî ew e ku zimanê Kurdî her cihê xwe bigire di hemû waran de û bi pêş bikeve were parastin. Belê. Niha eger ku em bêjin zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi awayeke fermî awayeke destûrê nê naskirin. Gelo pêkan e ku weke ku tê xwestin zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bimêne? Em gu em bêjin ev wekî bandoreke bi çi awayî de asta ziman de bike? Helbet wê bandorek hebe te dî destûr giringe û bertekên aliyên hikûmî li hember zimanê Kurdî giringin. Ji xwe têkoşîna mamosteyên zimanê Kurdî û hesker û ketkarên de zimanê neteweya Kurd e ku ew netewe ne tenê li Sûriyeyê heye li cihên din jî heye ew ziman divê weke zimanekî fermî bênaskirin ji xwe hêviya me ew e û têkoşîna ku heskerên vî zimanê dikin jî ber buwêyekê ve ye ji xwe tecrûbeyên welatan hene ku gelek zimanê fermî lê hene yanî ew ziman bibe fermî ti bandora wê li ti kesî nabe tersî wê wê zengîniyeke çêke wê derfeteke bêhtir li pêş zimanê Kurdî û zimanên din jî veke zimanên ku ne zimanên fermî ne eger zimanê Kurdî bû zimanê fermî wê derfetê zimanê din re jî veke ku cihê xwe di vî welatî de bigire li Sûriyeya nû de. Niha Nêçîrvan gelek gotinên bi vê awayê jî hene yanî ziman ha Kurdî ha Tirkî ha İngilîzî ha Fransî ha Erebî ferq nake ya girîn ku mirov ziman ji hev fêm dike lê di encama lêkolînan de jî derdikeve holê ku ziman yek ji hêmanên serekeyên dayîna fêmkirin û li gor wê tevgerkirinê ye. Niha em wêyekê bêjin eger ku em bêjin li Rojavayê Kurdistanê de asta ziman de pêşketineke bi vê awayê çi nebe ango li aliyeke din de jî mesela bêjin li ser zimanê Kurdî li ser xelkê Rojavayê Kurdistanê yê Kurd bi taybet li ser zarokan eger zimaneke din were farz kirin gelo ev yek bi taybetî di aliyê hem ziman û hem di aliyê derûniya mirovan de wê çiqasî bandor bike ji ber ku hûn saziya sezekî ne ku yên ku herî zêde vê yekê lêkolîn dikine.
شخوا مباندورا قد خکرنا زمان دیتیه نفشه بتایبت کو لدبستانین رژیم خوندنا جخوا وقت گوتی دمله درونی دا باندورا که گلکی نینی لخوندکار دبی جبرگو خوندکاری گو بزمانی خوی دایی که دخوینی بتنی زحمتیه که دبینی او زحمتی او زانستا گوتی داین او برانشا گوتی داین و چاوا لبر بکوا و ده هشیوی درونه لی کسی گو بزمانی خوی دایی که ناخوینه ده زحمتیات بینی هم زحمتیات پیشی و زحمتیاتی گو جوی زمانی گو زانست پیتی دان تی ناگ هجا ایجار دروناوی راستی کسایتاوی راستی شکستنی دکیتی او کسی ها زمانی خوی دایی که فیر نابه او زمانی گو پی پرورده جید بی تی ناگ هجی یعنی هر دو ملاده قلس دبی لکولین بویرنگی گلک هنه گو باندوره که گلکی نینی لسر وان کسان هی گو بزمانی خوی دایی که فیر نبونه یعنی کیم باورینه ده چه ملی ده کار بکن انتش تجواکی من کو بکاره واره ببی آلی کار جخوا ام بیوینه اف سرپیهاتین کو ام تفده اف نفشین نوتی و هشتی یعنی جی نفشین گو چویی گو دبستانین رژیم ده خوندن او زاروکین ما نفشین بیتیره درباس نبنج برگو ما زیان گلک جوادیتیه جخوا زمانی کردی بگل خوا فرمیه بهبوناوی بهبونا گلیویه یعنی ام بزمان خورده بن زمانی مجیب ما خورده با تیکوشین بر بویالی وی گو به زمانه کی فرمی لی اگر نبو نایواته گو ام دست زمانی خو بردن وکا کسکی و از زانم بگو بازارن وکا من هنا از زمانی می بچرنگی تین اسکرن از هر به و همتا بری بر بوی زمانی و بخابتم و زیاده ترجی بله نها اول نتیجه بلا پرسامیا داوی جیبم بطایبتی جبو کو نفش نو زمان خو به آوای که چالاک و راست بکار بینه دواره مدیای چاند هنر و پلتفرم دیجیتال ده داخواز و بطایبتی جوان کسان چیه کم جبو بکار بن اف زمان خوش و شیرین یکو حبونا گل کرد تمثیل دیکه بپاراستن شخوه که تقولتي نها سوشيال ميديا قالكي لجواكي چالاكا هر كس سوشيال ميديا دشوبيني هيفي او كسي هم كسي بباندور د سوشيال ميديا د زماني كردي بكار بينن هم كسي جو سوشيال ميديا دشوبينن جي كردي بكار بينن ام دگرانيا وي كده جو بكار اينا كردي و نرخ کردی زیاده تر بکش برگو بیجن او پارگیدانی شرکت بخود شوپین که چقاسی او زمان تی بکار آنین جبوی زمانی جا الگور خوا بیجن کارمندان مکتب اوفیسان دفکن کو وی زمانی بشوپینن و پوستینگ و وی زمانی تینه وشاندن ورنه شوپاندن آنکو ام بجاوه کی سویک لیننرن ام بیجن والله خم ناکم ام بکردی نان ویسن ام عربی بنویسن وکه هوا نا ام چقا بکردی بخبتینن ام چقا بکردی ده هر واره جیانه ده هر یکی جهلا خواه ده چواری ده بی لکو داره بی ام بیجن نبیجه والله اف نجه زمانی کردیه هر جه زمانی کردیه جمعت خواستن گو ام زمانی خو به پیش بخن لکو داره بی ام بی باخفن دکی جواری ده بی ام هول بدن وی پیش بخن هنگانی وی زمانی ما بی زمانه کی ام بیجن بکویری زمانی جهانی ده و جه خو باش بگیره و جواک و بزمانی خو باور بی و بگهنی آستاهری بلند. بله نیچروان عبدالعزیز بردف که کمیته زمان سازه که میوانی مبو جبو بجدار بونا تم گله گله سپاسیاتت کن حوال نیچروان. سپاس خوش سرچاوام. بله بینرین هنجا به طیبت روژا زمانی دایی که دم خواستم جه کمیته زمان سازه که هم که بجدار بکنش برکو یک جه سازین که هری زیده تیکل داریم زمان کردی لحریم خبات دیکن جه اون هر دهمان چارچوبه ده گلک پیام داخلانی و چالکی هنه میم حول بدون که وانجی بوابینرین هجاره پار را بکن لدست بکیم ام پیام فرمانداری گشتی یا قصد مظلوم عبدی یا ببونه یا 21 ثبات دایی بواره پار را بکن که مظلوم عبدی
روژا زمانی دایکی یا جهانی لتواهیا زمان ناسان پیروز کر ابدیگوت جبوم زمان جبون داهی خلاص به او لپیش بکوم ما تکوشینه که مزین کر. روژا زمانی دایکی یا جهانی لتواهی زمان ناسان همه کسی که در مجال زمان دا کار دکن او تایبت چی مامستین زمان کردی از پیروز دکن. براستی یعنی مجارا زمان دایی که مجارا کی گرینگل استا جهانه مل و هریمه جی تایبت هریمه کو کرد لی جهان دکن و تایبت سوری داجی مگلک یعنی پسکریک دم بهورتی دم جهان کرن برکو زمان دایی که هر قد خبون پیش که و زمان خواج وانداهی وسا خلاص بکی گلک تکوشین هاتن کرن دولت جی لهم بر به هر وسیله خوی سرت بوج بو کوبا خبات راوستینه قد خبون هبو گرتنج بو وداتن چیکرن اگر پرچ قاندن هبو جبو ویجی یعنی زور زحمته که مزن اف مجال وسا ده بواجه بهورتی ده تیبت آدما رجم باستا مجیان کر دما شورش روجاوادا خباتی که مزن هاتا کرن دندری شورش روجاوادا يعني كان بقرن دست يك دست كابتن هاري مازن مثلا زمان بو نتن زماني كردي زماني دي ترجي لبيشيوي هات ري هات فكرن وتيبت بو زمان كردي جي قال خباتك مازن هات كرن بيش كاتن شي بو جاري يكم بيكاتين هريمه وبتيبت شي كرد فرصت ديتن كو بخوا ابكتي في وكي غوبي كي نهدي بينن ارن دي بينن لبلي ام نرن نا تيري نوكي بتيبش و اصلا كنها لروجاوي كردستان كو زمان گشتيكي اصلا كو زمان گشتيكي لغوري به كاوكيد پاشته بيويستا كو د حالي پراتيكي دا دساد بيكان و مرسومه دا كو و اصلا كو ام گشتيكي برچاور ورد در باز کرن دوا هبتين داوي دا كو هاتن کرن به دولت را تيبت چرچووا ركفتنا بستونه ما هي يكي سر مجاري ما جالك امر وستان وام هي فيدي كينكي دوا بيواجه بشيمادا كد مجال زمان دايكي دوا بيواجه بشيمادا كد مجال زمان دايكي بگشتي لبه هرمه كم كانوا مقابكي ده خورتر بابيجن بتيبت ام كتنا مرحله كنه و اب بيواجو لگل کاریان دا ام پیوسته این آوا کرنه بین چی کرن لی یکیش مجالی هری اساسی که ام تیدا کارمو گاوه با بیجن سازی خو بیتر آوا بکن خباتی که دا خورتر لگوری بره بکن مجالی چانده یه و از وی باری دامه دوا پیواجوی پیشی مدا و پیواجوی که سرکفتی جبانا زمان دایی که بگشتی و بتایبه چبو زمان کردی در روژا 21 سبات ده سازیا اولاف تاو یا زمان سوریانیان جی خواستن زمان سوریانی ده دستورا سوریه ده به فرمی وره ناس کرن لیکیرکا ویجی پیکهاتین کرد سوریان و ارمن دست نشان کرن که گر افگاف نه آبیتن ده پرزریکا سوریه چاره سر نبه سازیا اولاف تاو یا زمان سوریانی به دروشمیا زمان ما سوریانی ناسنامه او سباروجا میا سمینرک لباشاری قامش دادم. ده سمینری ده دیروکا گل سوریان او رولا زمان سوریانی ده پیشخستنا شهرستانیا سوریه او مزوپوتامیای ده هاته و گوتن. هر وکه گوتن ده سوریان هر تم دبستانیان وکن او زمان سوریانی بپاریزن. هفسروکا سازیا زمان کردی ویان حسن جی دیار کرد که شرط پیشین اکو نتویه که به تی پیناسه کرن زمانه. بگوتناوی فرمیکرنا پروردیا به زمان کردی لسوریه بگوتن او بریارنامه نابه دوی ده قانون او دستور ده بجه کرن. هر وکی به بیرخست کو نتنه جبو کردان جبو همون نتویان مافی پروردیا به زمان دایی که مافی که خوازایی او راوایه. اندما سازیا اولاف تاو یا زمان سوریانی سمیرا حنا جدا داخواست کرد که زمان سوریانی به زمانه که فرمی ده دستورا سوریا بنگهینده. وفق كتاب المدخل إلى اللغة السريانية للدكتور أحمد رحيم هبو صفحة 37 والذي كان يدرس اللغة السريانية في هر لباکوری کردستان یجی ببونه 21 سبات چالکی هاتن لدارخستن سازی او ریخستن سیویل او پارتیین سیاسی
و گل به جوشکی و روژه پیروز دکن لسرانسری باجران پانکارت استاتویا کردی پروردهیا به کردی خاتم وکرن. ایرو به گلستان زمانان جمردینه 21 سبات لتواهی زمانان پیروز دکن و هر زیده جی لکردی پیروز دکن. ایرو هم دروشه که خطره ده 21 سبات مخابن پیشوازی دکن. جبرکو اردنگاریا کردستان اردنگاریا ترکیه بخواه بخچه زمانای گلستان زمانای لست مخابن دهان زمان هر روش تینه کشتن. ام نابیجن زمان دمرن، ام دبیجن زمان به پولیتیکاین اسیمیلاسیون بشافتن تینه کشتن. لسر اردنگار آوابونا کمارا ترکیه حتی روژا ایرو اف 103 سالک و چام زمان و ناسنامه گل کرد هاتی انکار کرن و جبوک و ال انکار جوله رابه و ماف و دافازن گل کرد این وکی ستاتویا کردی و پرورده به کردی بین میسوگر کرن هنجی تو گاوین مجید نه اتناویتن لگوری بری بینرین هجام در ریزه جگلک نوچین ما هنر کن با بینرین هجارا پار بکن لی امی بریا وان دسپیک برای خواب دن کوبانی و لکوبانی هم روشا داویا لنوا کوبانی هم جی تکیلداری گشتنا آلیکاریا کوج باجار حسه که بر به کوبانی و حاتیه شاندن آگاهیان ور بگیرن نه لپیشیا من نوچگاری ما محمد مصطفی بمرا آماده امی آگاهیان ج محمد ور بگیرن محمد شفاتا خوش به بله شب باش جبوت او جبوت تماشاوان سردار بله محمد او کاروان آلیکاریه که دو دوی برای کتبان کش بو هاتبان خواه گاندبان کوبانه لی پرزریک در کتن ایرو برای کتبو تی گوتن ها وکنو چین لزگین جنب ببینارین خواه پار و دکن گهشتیا گنده تویران یه کوبانه اف کاروان نها تام گهشتیا که درم دست بیک آگاهی نویه کشتوار بگیرن او روشا گهشتیا که اف سه روشن کوبانه دناوا دور پیچه داشتیم آگاهیان تکیلداری وی تو به ما و بینران را پار بکیم.
بله سردار درباره آلیکاریا کوج باشور کردستان بر و روجاوی کردستان تایبت بر و کوبانی گوته آلیکاریا کانال 8 هر وها کمیته مزوبوتامیا یعنی گوگهشتی گند ایتورانه کو باشوری بازار کوبانی دکوه کو گند ایتورانه ایدی خطا صفر یاد نابری گندوارن هانه کو دستی هزین سوره دموکراتیک یک پگه و پجه هر وها گند پیرک کو او نهاد دبن داگرکریا وان کومن چته ده کو چوندن هاتن ایدی دوی و گندارا چدبه ده رکا ایتویرانه را چدبه هر آلیکاری که درباسی کوبانی به گو بو زتری سه جارنا کو آلیکاری درباسی بازار کوبانی به دوی رکرا درباس دبه به تایبت دمجارا آلیکاریا ده کو تایبت بری دمه که آلیکاریا کو جالی باکره کردستان و هاتبو کمکره جبو کوبانی هاتبو ریکرن کو نهیشت بوند دری مرشد پینار را درباس ببن دری عزاز را درباسی بازار حلبه دورا درباسی بازار بنبجه و گنده ایتویرانه را درباس کردن دوی آلیکاری جه همان تشت هات کردن کو بازار حسک درباسی بازار رقا بازار حلبه بازار بنبجه پیش درباسی کوبانی کردن یعنی چما ویا که پیکتنن کو دخوازن و آلیکاری بسپرن خواه کو روی خواه پیش رای گشتی سپی بکن و وان آلیکاری عایدی خواه بکن کو لوگوین خواه لید خم به تایبت لوگوین هیوا سور عربی یا سوری ته لخصه وکو کو او و آلیکاری جبو گل کوبانی پیشکش که لی براستی او راستی نای وشادر هر کس دزانه کو او آلیکاری کو در باست بج گل کرد چه جبا کره کردستانه و یانجی جباشوری کردستانه به کجوا آلیان در باسی بازار کوبانی دبه لورا ریک گلکی دریج دکن و زحمتیان لپیشی و آلیکاریان دادن آواکرن و هر وها وکو ما بحث کر لوگوین خواه لید خواه و در باس دکن محمد تبحث دریش کرنا پیش رای گشتی و که برنگی خواه دادن نشاندان اف جاستی دوره محمد اگر كنت نجم دجري وتبحث وياكي كيركو بطيبتي دريش كرنا ري دوجي دماكو نوتشاغاني ما ولي محمد بادري ما حاسك باجدار كير بحث ري كي كيركو وحتى بتشرقه حتى بتشاليه تبقى وبشترى دربازي عليه خطين حلبي وبشترى بمنبجي وبفياوي درباز به نها اف خطاكو جبو اليكاري ترى درباز به اگاي دسته هنا كان تام كيان خط درباز كرنا و یا دوامین دجیم بطایبتی هم دبجین یا ایرو سوسی روشن باجر کوبانی دنوا دورپیچی ده گلو او نشانه این کوام بجین لهنک آلیان ادیم خانم پیمان لسر اردیج پیکتین دورپیچ هنک سویکتر دبه تی خویا کرن یا نه بله درباره ریک لگوری آگاهی دست مده که و اف آلیکاری بازار حسک درباسی بازار رقا ببوج بازار رقا حیا طبقه حیا من بجه من بجه راجی درباسی بازار سرین حیا گند ایتویرانه و گودورا و درباسی بازار کویدی درباسی خطا بازار کوبانی و یعنی شنا کو دریا انفور را کوج حسک درباسی تلتمر به تلتمر حیا نافچه عن عیسی دوبی رنگیش درباسی کوبانی به یعنی رکا گودرجهی خو 2 ساعت زیاتری 6 ساعتان خاریب افجبو عربی نورمال اف بالهلگرین هانه مزن هلبت هنا وقت درشتر دخون یعنی ببی رنگی دخوازن کو رک درج بکنو اصلا بکن دواری روشا کوبانی کو هینا همان روش بردوام دکه ت رابونه کی دورپیچ تونه هیناجی اف دورپیچ لسر بازار کوبانی بردوام دکه هیناجی پی دی وی جیان لکوبانی نای ادیتن تاوی کو خالن این لهفکرنه کو طيبات آلی بازار حسک قام شدتن مشاندن لیل کوبانی هینا تخال نهاتی مشاندن تنه خالا نقطه این هفبش این هزن اولهی هندرین یا بازار کوبانی و امن عام گریدای شامل گند شغلای روجاوی بازار کوبانی پیک هاتنه لیج بلی و ت خال دل کوبانی پیک نهاتنه هینا جی گند واکومن چتد و گندوارن بازار کوبانی دانه هینا ت وکشاندین جالی واندا چه نبیه هینا ت درباسبونه که هزن اولکاره هندرین یا بازار کوبانی جوان دوران چه نبیه هینا خلک وا گندان کوچبرند دبستان و ناف کاولن مزخانه بازار کوبانی دانه هینا همان روشا
دەستپێک یا حەجدەی چلە bi çi rengî bû hîna ew rewş bi giraniya xwe berdewam dike. Tu guhertinekî li Kobanî çê nebûye ew zehmetî berdewam dike tu dorpêçekî guh hatibe sivikirin tune. Hîna ji rêk li ser Kobanî girtîne yani em dibînin ku alîkariya gotê jî ew xas dirêj dikir û navê xwe lê dixin de ew rê hîna girtîne dorpêç berdewam dike. Mihemed li gorî ciyekûn ha alîkarî lêm اوایک گشته اگر کو اوایک تخمینی مرو تماشا بکل گوری او عربین بارهلگر او کاروان عربیان و چقدر ده آلیکاری در بازی نوا کوبانی بخوابه بله یعنی جبر حیا ساعت اگدن دوی کو او آلیکاری بگیجه باجار کوبانی لگوری کو آستانگی جالی وان کومنچتا چه نبن لگوند ایتورانه اگر تام در باسی و عالی بودن یعنی آگاهی ما گو گیشتیه و بندا کنترل یا هری داوی یا کومن چته ل تام او آگاهی کو تام در باسی و عالی بونه نبونه هین او تام نه هاتیه زلال کرد اما گیشتره و سینوری اگر آستانگی جالی وان دا چه نبن ج گوند ایتورانه حیا باجار کوبانی و لگوری بالهلگران و حیا ساعته که دوی گو بگیجه باجار کوبانی. بله محمد مصطفی نوچگانی مج کوبانی باوی که زندگی پیشیا مبود تکلداری هم آلیکاری هم تکلداری روشا دورپیچی یا نوا کوبانی آگاهی ببینن مرا پار و که محمد ام دبیشین گلک سپاس جبوان آگاهیان و دمشق تکلداری وی کیجی آگاهی کو آلیکاری گهش نوا کوبانی و جاره کدن بریا و آگاهیان ببینن خورا پار و کن هاد بجین گلک سپاس و شواته مایجی خوش به بله بینرین هجا به نوچین خواهین دریزی ده هر دوام بکن بیانها شانده که حکومت دمکی یا شامی سردانا بالفرگاه یا باجری قامش تو کربوم و دمیر روشا بالفرگاه او دما وکرنا وی هات بو نقاش کردن ای روزی دوی چارچوبه ده جاری شانده که تکنیکی یا حکومت دمکی گهشت بالفرگاه باجری قامش دوم شانده که تکنیکی حکومت دمکی یا سوریه گهشت بالفرگاه ناو دولتی یا قامش تو ایداکم جبو جنوب خبتاندنا بالفرگه او دانوستاندنا پیک بینه او یک ده چارچوبه خالین پیمانا بیستون هیچلی ده پیک هاتیه شانده جالیه سروکی دستیا بالفران آ سوریه امجد نخال و هجماره که تکنیسیان و پیک هات شانده جالیه فرماندار هیزین اولکاری هندرین آ پاریزگاه حزکی مروان محمود ال و فرماندار هیزین اولکاری هندرین محمود خلیل و هات پیشوازی کرن جبو جنوب خبتاندنا بالفرگه دمین پیش ده جوینک پیک هات تکیلداری دما وکرنا بالفرگه به اواک فرمیجی ته آگاهی نهاتن پار وکرن نوچگاهان آمد جوانا جمعه او کامراوان هلوست علیم وان کلین هاتنا شانده جی به اواک زندی رادگاهاندن نهاد وان کلیان ده بالافرا جی شامی در باسی باجار قامشتو و بالافرخانه ناف دولتی یا باجار قامشتو دبش دما کتنا رژیم الاسد آنکو افزیده ساله که اف بالافرخانه جکار هات براوستاندن پشتی لحفکرنا دنا برا هزن سوریا دموکراتی قصده و حکومت شامی ده هیدی اما دا کاری تکرن که بالافرخانه باجار قامشتو یا ناف دولتی جاره کدن تکه و نوا کارده اف بالافرا کنها جشامه در باسی بالافرخانه اگشیا باجار قامشتو دبه کوته ده گلگ برپرسن بالافرخانه ین شامه برپرسن وان ده نوا وی بالافردنه گلگ امبیجن جهازو پیدوین پیویس جبو بالافرخانه بخوار آنینا لبه درجی برپرس هزن اولکارین حکومت شامه مروان العلی هيا وهروكي برپرس هزن اولکاریا هندرین آسایش سیامند عفرین لبه دره آماد بله هفسروکا دایره تکلین درو یا ریبریا خسر الهام احمد تبلی برنامه که طیبت یا تلویزیون مبو و برسوا پرسین حوالی مزیورشی خدا الهام احمد جه روشان نها حتی جوینا منه او پشت پرده و جوینه یک به یک خالین زلال کر آگاهی دام جبو مجارا در این قصتنا خالین پیمانا بستونه چلی جه شاریده او فکرین لسر ویه که آنیزمان
يك أون يعني خطابة كراهية يعني خطابة دجبرتية دناف جواك عرب دا هي دا أستا جور دايه و پرش بويتين رجاندن و فياجي خطر يك جي آستانگی مجاری هشمندیه يعني هشمندیه کو ام چاوی پیمانه تیخن پراتیکه دبک مثلا د مکانیزم داد آلیاتان دا پرسکریک در بکوین اما کو دیالوگ بردوان به وان پرسکریکا همیش ارتیراد بن يعني بشتار بونا جنه ج ناوندن بریار ج سیاست را ج قادن جیان را لگل وان هناك سینور داره پرپرز سینور داره فقط لجمع يعني حمي قادن ده پیشوی وکریه بشتار بونا جن پر اکتیفه ده افیا آستنگه يعني أنا سيستم ماي هف سروكاتي هي لقال دولتي هف سيستم تنا يديويجن بتشي وزي بشتار ببينا برسكريكا بشتار بنا يا بجيج ارتشير مثلا الجمعة تنا الجمعة هي أبايا برسكريكا وانا بيوستي بديالوجك زيادة مجرى يا بجيج نهات يدر باسكرن الهف كرن سرچنه وقويد نافتو جاين أو هين دروجة هين دروجة هين حسب نبوية يعني نقاشة ويبداوي نبوية لقال شاميجي قالك يعني هما ميجبينو بيمان قواتن امزاكرن حميودا جي هي جبو وقرا أولا خلق حرمي وشونيش باتفاق شيء دبي يعني وصا تك آلي تشينابه يعني باتفاق خلق قرق وقرن يعني دفي واردة وصا شوازي ريفا برنا مثلا عفرين دبي خلقي ويب ريفا ببن يعني دناف ريفا برياوي دا دناف هزي ويني أولا كاري خلقي عفريني بخطي دابن باشك هي دو تركيا دا ايكو براستي دجبريتك وحتى الضغطي لسر حكومة سوري دكن داكو يعني نافبر ما وفي حكومة دجي برسكريك چار سر نبه ديالوگ بسر نكوه و يك جي ايك بو سبب في ايرشين في داوية دركتية و قردي نكرم وشرا او باشي اي آليگري شر دهندري تركيا دا رولوان پر برچاف شين بر گران گاو آويتن اشارتكي دده در ویوی خطابا دجبری آکود ناف جواک عرب دا تیمه شاندنه اویاجی اشارتک دنکو ناخازن روشیدی ببه يعني اف بي استقراري هر بردوان ببه و جارك ديجي يعني بتشي وازي بيكو كرد بكار بالنفس بقرن تشي وازي كيد نافا فيري وبريد جه بقرن ناخازن رنگی کوچ بو کردا مناسب دبینن گنجاف دبینن دبیجن کردی کو ناسنامه خو انکار بکه دکاره د ریوبریه د جه بگره و دکاره لجی خوشیان بکه کردی کو ناسنامه خو انکار بکه واجیه کرد شرط که اساسیه کل سر آخا خو به ناسنامه خو به زمان خو به دیروکا خو به هبونا خو جیان بکه مجبور بله هر هفسروکا دایره تکلین دروی الهام احمد هر وکه بحثا بجداریا جوینا لمنه جیکرو گوت بری چوینا وانیا منه دانوستاندن هبون او لگل امریکا یب دانوستاندن پیداتن و بریا کو درباسی ورجی ببن و جاره شام جی آگهدار کرنه هر وکی دازانین کو دوی پشگیریه که باش جبو پیشنومه قانونا پاراستنا کردان جی ورداین دانوستاندنê me hebûn li gel nûnerê Amerîka berî çûnî jî dema çûnî jî em danostandin hebûn. Wana em agahdar kirin yanî gotin daxwaza me ew e herhalde ji aliyê Şamê re jî gotine ku şandeyekê hevbeş civîn werin kirin bi taybet ji bo dîtina Wezîrê Karê Derbayê Amerîkayê. Berî çûnê دانوستاندن اساس يعني وخواندن ددمك پرکن دا چی بو يعني روجين داوی بو آمده کارین میون خیده هات کرن يعني بري ام در کون ما شام آگاهدار کر جبو چونه لور برسیف مگرته بو کو داخاز هات بو کرن شرع کو چوین چینه و حتی هم هفده فیم بکن یعنی ام لهفده بکن دانوستاندن یعنی جوین کل میون خیده چی بون اساس جوین کن بون يعني وسواك كن مساج داينا جهر دو عالية دا أبانا بيشتي دور دا هم جبو بيمانا كوهاتي امزاكرن يعني وصا مديد دهندر
van civîna da vê peyman wek bûye stûnek ku civata navdewletî giştî xwe dispêrine da ku di hundirî Sûrî da sîstemek nû çê bibe, Sûriyeke nû bê ava kirin, destûreke nû hebe. Ev peyman bibe bingehê aramî û bingehê netew bibin xwedî maf. Yani wek ew wisa lê tê meyzandin û serkeftina wê pêkanîndina wê me dît kî pir bi ziravî şûpandine. Yani wisa dûrî ew ê nînin gav bi gav şûpandine û va sûza jî dan gotin em ê cardin bişûpînin û em ê nav danûstandina da bin û em ê hewl bidin, giranî bidin ji bo ku pêk were ser erdê. Ama mekanîzmeke taybet ji bo vê bi rastî nîne. Yani mekanîzmeke ê şûpandinê û ya komîsyonek derbixînin wê çawa bikin nîne. Lê bi bîr anîn. Yani gotin cezayên şartlî, cezayên ser Sûrî hebûn bi şart rabûne. Gava ku carekî dî hewldanê şer yan jî êrişan hebe ev ceza nû de vedigere. Ji aliyê hinek aliye de van tişta me bihîstin. û dervî wê ji bo mijarî biryara parastina Kurd yani ev pêşnûmaya ku di Kongresa Amerîkî de danûstandina wê heye. Şaş femkirinek jî re heye bi rastî. Yani wek sankî eger va peymana me ecele nekiriba belkî ew biryara derketiba ji Kongresê newsaye. Ev pêşnûme biryar belkî zaman doxe heta ku derdikeve. Danûstandinê me li gel Lindsey Graham, li gel hinek kongresmenê din, senatorê din hebûn di dema şer da heta wexta ku ev biryara ev pêşnûme biryar da hat nîqaşkirin jî danûstandinê me hebûn. Heta ji Lindsey Graham bi xwe jî me bihîst yani got vê peymana tiştekî baş e hûn dikarin ew bikin lê got ez ê pêşniyara xwe de berdewam bikim. Yani tiştê ku ji me re hat gotin. Ji bo vê dibê mesela piştgirî destek ji vê biryarê re hebe. Ji vê pêşnûme biryarê re heta ku ji Kongresê derbikeve ev ya pir girîng e ku me re ser asta gelerî diplomasî. Divê. Mesela wextekî ji bo îzdiya biryarek wisa derket baş bûne, ji bo Kurda biryarek wisa derkeve baş e. Divê bir ser kar bike. Yani peymana me ne dijberî vê pêşnûma biryarê dixwaze me bî. Di nava demên dawiyê de hinek kesan hewl dabûn ku li nava bajarê Hesekê tevliheviyê derxînin û ev kes jaliyê hêzên asayişê ve hatibûn girtin li ser daxwaz û amadebûna Şêx û Rûspiyên Kurd û Ereb îro bêtirî pêncî kes li Hesekê hatin berdan. Parêzgarê Hesekê Nureddin Ehmed ji wan xwest ku er ku berpirsartiyên xwe pêk bînin û tevlî nava civakê bibin. Parêzgarê Hesekê Nureddin Ehmed dema serbezberdana girtiyan daxivê û got pêvajoya heyî pêvajoya efûkirin û avakirinê ye, ne pêvajoya girtin û dûrxistinê ye. Ehmed bank li kesên hatine berdan kir ku bi erênî tevlî civakê bibin û diyar kir ku her çi qasî di demên berê de şaştî kiribin jî lê hemû welatî yên vî welatî ne. Kesên hatine berdan di nava demên dawiyê de dixwestin tevliheviyê li nava bajar derxin. Ji ber wê yekê jaliyê hêzin asayişê ve hatibûn girtin. Parêzgarê Hesekê anî ziman ku civak emaneta destûyê her kesê de ye û kesên hatine berdan jî beşeke ji tevna civakê ne. Nureddin Ehmed hêvî kir ku kesên hatine berdan xizmeta civakê bikin. Binarên hêja serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş diyar kir ku piştî meha Remezanê şerte sererastkirinek qanûnî tê kevin rojevê. Numan Kurtulmuş li Stenbolê bi rêveberên weşana giştî yên saziyên çapemeniyê re kombo. Kurtulmuş di çarekiyê de têkildarê rapora ku Komisyona Meclisê amade kiriye axivî. Kurtulmuş got ez bi wê fikrê me ku şerte piştî Remezanê ev sererastkirinên qanûnî tê kevin rojevê. Di Tirkiya me de gotinek xweş heye. Di karên xwe yên baş de ecele bikin. Piştî tu hatiye heya cihê ku ittifaqeke weha derketiye holê divê tu pêwistiyên wê jî pêk bînî. Malum önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. yasama yılının döneminin ikinci yılını açacağız.
Arzu ettik ki yasama yılı başlamadan evvel siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla بری بینرین هجا دنوان چین خود مقاله کوبانه که روشال کوبانه که اونو چا خو داوی دجی امی به کوبانه داوی بکن کو اوجیم روشا کوبانه اجبر دورپیچی ماگوت هر کود چه زحمتتر دبم نخاسم کم روجی او هر کسی را پیدوین خوارن پیوز دیکم بله خودین فرنین کوبانه دبیجن قربالخیا لسر فرنیان پر زیده یا لیا هر زحمت جیم جبر نبونا آرت او نکارن همو ولاتیان آنگول گوریم داخوازن ولاتیان تف بگرن او کار بکن. أفمهك حسابك وحركس بروجيا الباجار كوباني لي دي ساجي بهاتنا روجيرا قالك زحمتي تنجيان كرن قالك سمون أنجو كعكين كد في مهدا زيدا خلق تكرا كيمن وناين پیدا کرن نه ام یک جفرنین باجار کوبانینا گل به داره گلکی فرنایا سروت ناس کرن خودی فرنایا سروت بیجاکو فرنا گلکی قربالغ لسر کوم دبا لیا هری زحمت اوکو ام نکارن هر کسی بره بخن نکارن هر کسی را گعکا انگو معروفین روجیه پیدا بکن جبرکو آرد بزحمتی دکه جبر بچرنگی ون دکارن هر مالباتا که معروفک دگه که یا نه اسبيك ام خيراتنا وادكن نبي مبحرية سكوري فرج مخدي فرنيمة نها حاليا هري تشتي هري زحمات اور زحمات دقيقة ما يعني حي اور دقيقة بدري دقيقة جامعة پر بها سر ما دكالفه يعني يعني هي سال نوا كي حر سال يعني حر سال قلبالغ بو شغل هبو يعني حر سال حر تشت هبو حر تشتي متوفر بو يعني هي سال تشتي ني اور دي ني متوفر عم زور زحمتي هري خطر اور دقيقة ما يعني دور پیچ سر کوبانی مواد نوکی دبیجن یعنی دبی ری وکری و تش دارم تن نراسته افتشتا یعنی نه ما آرد حد دیگه من مثلا ام به عردی ورده ام دستینن مثلا کتونی خوی $7 $60 حد دیگه مثلا ما داره $7 سکنه دبی حقی ماکینه و نظام اوسا زحمتی دیگه من نیم جزو نکن یعنی طلبی زبون پیک بینن نوکی هر سال یعنی قاردی یعنی دست ما درد کوه ام دکن ام خوازه خدمت گله خو کن یعنی گله ما روجی خواب معروف سمون بریوش تش درباز کله اما آرد ناگه ام زور زور یعنی آرد ام دبر دکن آرد دیگه ما ام زور زور ام طلبی زبون پیک دینن یعنی پرسانه ته خمد عاجز دیگه عاجز دبه یعنی لو ما ملت جنا کنیم لو ما شعب جنا کنیم یعنی رگرتی یعنی روشه که هری زحمت حالیان هی دور پیچ سر کوبانی هیا بکور دور پیچه اصرار نکاره متنه کار همو گله کوبانیگی کریه یعنی زرار همو گله کوبانیگی کریه زرار مکری زرار فرنچیوگی کریه زرار گل کرنا لا پریسانه مسلته هم دبی معروف که مست دبی یعنی دبی چطور بو یعنی لومال عالم جنایی نجبر کو تشت به دیگه ما هر هبن صاب سپاس یاد کن بله بینرین هجام به زمان روزا زمان دایکی یا جهانی ما دست پیکر او امی به پیام که بویژه بداوی بکین کو ایران بیستوی که ثبات روزا زمان دایکی یا جهانی به تایبتیم و روزه ام لتواهیا دایکین کرد یین کجبو پاراستنا زمانی وان زاروکین خواه پرورده کرن اول سرویه که دانا مزن کرن ام سپاسیا وان دکن اود بیجن جبو اف زمان شیرین اف چاندا گلی کرجی تونه نبم یا هری گرینگ او جنهاو پیدا جی خود درکتنه که دا آستا هری جورده لزمان شیرین یا کردی در بکوین او بویا آویجی بپاریزن لورم دیگه جین داویا بلتنا خواه یا ساعت 7 بین حتی صبح جاره کدیم بین پیشیا و ببینید نواخیر خوشیه ده هر شاد و بختوار بود